Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Izi ni ingingo nkuru zigize ikiganiro cacu. Mu Rwanda mu rubanza rwa Paul Rusesabagina, Angelica Mukandutiye ari mu bo bareganwa yiyemereye yuko yarondeye kwegera abana b'abakobwa kugira ngo abahamagarire kuja mu mugwi w'abagwanyi FLN. Abatanze ikirego ku bucamanza bw'Ubufaransa kukumenya uwakoreye indege ya Perezida Habyarimana w'u Rwanda ngo baracafise icizere ku butungane. Muri iki kiganiro kandi murumva uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Congo Felix Tshisekedi babona icegeranyo ca ONU ku mabi yakorewe muri Congo yiswe mapping report. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yahamagariye impande zompi ziri mu ntambara mu karere ka Gaza kuyihagarika bidatevye. Bwana Guterres yashikirije aya majambo imbere y'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatumeko nk'inama idasanzwe kuri iki kibazo mu gihe ivyo kumvikanisha izo mpande bisa n'ibiriko birananirwa. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yiteguye gutuma ko inama y'umutekano ngo aganire kuri iki kibazo cyo gutanga agahengwe. Abanyapalestina nabo bakavuga yuko hari abantu babiri bishwe mu bitero vya Israel. Igitero kimwe kikaba cagabwe ku modokari mu karere ka Gaza. Aho ni mu gihe abanyapalestina nabo bateye ibisasu vya rokete mu bumanuko bwa Israel. Sentare yo mu Faransa yafashe ingingo yuko abagore baharugwa mu bihumbi bakozwe ko n'ingaruka zo guhinduza amabere biciye mu kubagwa bagashirirwamwo ibihindura uko ateye bakwiye guhabwa indishi y'akababaro. Ivyo vyakorewe abashaka guhindura uko imibiri yabo iteye bidakurikije amategeko byagizwe n'ikigo c'abafaransa PIP canke Poly Implant Prothèse. Ariko rero ubu hashizwemo n'ikigo c'abadagi catanze impapuro zemeza yuko ivyakoreshwa kuri ayo mabere atangaruka bifise, ico bita certificat. Iki kigo c'abadagi rero cari carezwe ugwangara ariko kigahakana uruhara rwaco ku ngaruka zashikiye abo bantu, kikavuga yuko cahenzwe na PIP. Ababuranira abo bagore bavuga yuko iyo ngingo izoshobora gutuma n'abandi benshi baharugwa mu bihumbi amajana bagize ikibazo c'amagara yabo kubera uko guhindurirwa amabere nabo bashobora kuhabonera indishi. Reka noneho tuje mu karere mu manuko mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Inyuma yaho ivyegeranyo vyateguwe mu gucukumbura ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, abayobozi b'ibihugu vyompi bimaze kugaragara yuko bashimishijwe ni biri muri ivyo vyegeranyo. Muri yindwi turimo nako Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yaritavye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yahamagajwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Naho Ubufaransa rero bumaze gutangaza yuko Perezida Macron azogendera u Rwanda mu mpera z'uku kwezi. Ariko rero ababikurikiranira hafi bavuga yuko abanyapolitike b'ivyo bihugu birengagiza ikibazo gikomeye koroye indege ya Perezida Habyarimana ubukiri muri sentare gasambura manza mu Rwanda. Abatanze ico kirego bakomeje kuvuga yuko yakorowe n'abasirikare ba RPF.
navuganye n'uwunganira abaregera indishi abarega bwana Philippe Meirac ambwira yuko afise icizere yuko ubucamanza bwo mu Bufaransa buzoheza bukabatunganiriza. Ubucamanza bw'Ubufaransa bwategetse kureka urubanza mbere bikozwe n'abacamanza bakora iperereza mu kwa 12 mu 2018 na nyuma bikozwe n'urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu kwa 7 2020, ariko twatanze ikirego mu rukiko rusesimanza. Rero ubu ikibazo kiri mu maboko y'urukiko rusesimanza, ruzagifataho umwanzuro mu mezi make ari imbere. Hari itariki mufise none? Oya, nta tariki tuzi ubu ngubu, ariko twizeye ko navuga ko mbere y'uko uyu mwaka urangira urukiko rusesimanza ruzaba rwasuzumye iki kirego. Mbe hari kiringo gasamburamanza ifise ntarengwa? Oya, nta gihe ntarengwa gihari. Hagiye habaho igihe gica amarenga. Nk'ubu dufite amakuru atwereka ko urukiko rusesimanza rurimo gusuzuma dosiye. Hari abacamanza bayishinzwe. Dushingiye ku kuntu tuzi imikorere y'urukiko rusesimanza, tuzi ko iyi dosiye irimo kwitabwaho ishishikariwe cyane, ntabwo ari yo gushyira ku ruhande, irashishikariwe. Il y a eu un non-lieu, c'est parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments contre les personnes du FPR qui ont été en examen. Habayeho kureka urubanza kubera ko byafashwe ko nta bimenyetso bihagije bihari bishinja abantu bo muri FPR, kandi byose ukuri. Nguko uko twaregeye urukiko rusesimanza, kandi kuri ubu aho imiryango irega ihagaze nuko hari ibimenyetso bihagije kuri abo bantu barezwe ndetse bamaze imyaka 12 barezwe. Kandi niba bifatwa ko na n'ubu nta bimenyetso bihagije biraboneka, nibura birakwiye kwiyambaza urwego rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, tuzi ko rufite ibimenyetso, raporo y'ibanga n'ibindi, kugira ngo rushobore kubigeza ku bucamanza bw'Ubufaransa. Ninda zotwara urwo rubanza kuri sentare mpuzamakungu? Ni mwebwe? Les avocats n'ont pas le pouvoir. Twe abunganizi mu mategeko nta ubasha dufite bwo guhabwa ibimenyetso n'urwo rwego, nta wundi usibye umucamanza ugomba kubisaba. Niba urukiko rusesimanza rwemeje uwo mwanzuro, byaba bishoboka ko mu gihe kizazi cyo ari cyo cyose, haba mu mwaka umwe, 2, 10, 20, 5, bitewe n'uko byagenwe, birashoboka kubyutsa iperereza rihereye aho ryari rigeze. Bivuze ko niba hari ibimenyetso bishya byagaragaye cyangwa byamenyekanye, cyangwa niba hari ubuhamya bushya bw'ingenzi, dushobora gusaba umushinjacyaha mukuru w'urukiko rw'ubujurire rwa Paris akongera akabyutsa iperereza. Ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu by'Ubufaransa n'u Rwanda irikitera imera neza, harabibaza nimba bitazohava bibangamira urubanza rwanyu? Les relations politiques et diplomatiques entre la France et le Rwanda ont pourri. Umva, umubano wa politiki na diplomasi hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda wabojeje dosiye y'ihanurwa ry'indege. Ubu hashize imyaka 20. Icyo cyumvikane. Haba ari mu gihe cy'umubano mwiza cyangwa mubi, igihe umubano wari mubi nta bufatanye na buke bwashobokaga. N'ubu rero aho hari umubano usa nkaho uri gutera intambwe, niba ubufatanye bugomba kubaho, nta kundi bwabaho kutari ukugana mu cyerekezo kimwe. Ndetse Ubufaransa, ariko rero washaka abategetsi b'Ubufaransa barabizi neza ko mu bisabwa by'ibanze ubutegetsi bwa Kigali bwashyizeho kugira ngo umubano wa diplomasi uzahuke, navuga mu buryo burambye, ari uko hatabaho urubanza ku ihanurwa ry'indege. Rero ubutegetsi, navuga abanyapolitike b'Ubufaransa, bazakora igishoboka cyose ngo baburize mu rubanza. Uretse ko nyine mu Bufaransa turi mu gihugu kigendera ku mategeko, aho buri butegetsi bufite inshingano zabwo, kandi ntibiragera aho abanyapolitike ari bo bafata imyanzuro mu bucamanza, keretse gusa umushinjacyaha wagendera ku butegetsi bwa politiki. Rero atanga ibitekerezo ndetse yafashe ibyemezo biganisha ku nyungu z'Ubufaransa zo kutagera cyane kuri iyi dosiye no gutuma hatabaho urubanza. Ngiryo ihurizo turimo. Voilà l'équation dans laquelle on est. Maître Philippe Meirac, reka rero tugume ku makuru yerekeye akarere. Uwitwa Angelina Mukandutiye, umugore umwe rudende aregwa mu rubanza rwitiriwe Rusesabagina mu Rwanda, yemeye yuko yagize uruhara mu guhimiriza abana b'abakobwa kwinjira mu gisirikare c'umugwi FLN. Uyu mugore akavuga yuko yari umwe mu bayobozi ba MRSD. Yavuze ko yicuza
ibyakozwe n'abagwanyi b'uyu muhari ku butaka bw'u Rwanda ariko we ubwiwe ngo nta ruhare yabigizemo. Uyu munsi hasozerewe igikorwa cyo kwiregura ku baregwa uko ari 21 hakaba haramukiwe abaregera indishi. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean Claude Mwambutsa yakurikiye urubanza. Angelina Mukandutiye umukecuru w'imyaka 71 niwe mugore rukumbi uregwa muri uru rubanza. Mbere y'umwaka 1994 yari umuyobozi w'amashuri muri komine ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yakunze kuvugwa mu bari abayobozi b'interahamwe ndetse yanakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rwa Rugenge mu mujyi wa Kigali ahamijwe uruhare muri jenoside. Muri uru rubanza akurikiranywe ibyaha bibiri, icyo kuba mu mutwe w'ingabo zitembewe ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Mukandutiye yemera ko yabaye umwe mu bayobozi b'umutwe wa CNRD ubwiyunge ndetse ngo yanakomereje muri MRCD ubwo ishyaka rye ryari ryinjiye muri impuzamashyaka. Yemera ko yabaye umuyobozi wo mu rwego rwa komiseri, ngo akaba yaragize uruhare mu gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu gisirikare cya FLN. Bitandukanye na bamwe mu bo bareganwa bafashwe barwana, Angelina yavuze ko yinjiye mu Rwanda azanye n'abandi bari impunzi agashyikira mu kigo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Mukandutiye yabwira urukiko ko atigeze amenya ko umutwe wa FLN wari uw'iterabwoba, ngo ntiyigeze amenya ibitero uyu mutwe wagabye ku Rwanda ndetse n'ibikorwa bibi birimo ubwicanyi ushinjwa ko wakoreye abasivile. Nubwo avuga ko atari umusirikare, Angelina yabwira urukiko ko yicuza ibyo yumvise byakozwe n'abarwanyi ndetse ko abisabira imbabazi. Umunyamategeko Chantal Mukaruzagiriza umwunganiye mu mategeko yasabye urukiko kuzaha agaciro ugutakamba k'uyu mukecuru rukamugabanyiriza ibihano. Uwanyuma wireguye ni Jean Damascene Nsabimana. Uyu wakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto yemeye ko yagize uruhare mu kwambutsa intwaro ziva muri Congo zizanwa mu Rwanda. Yanemeye ko yagize uruhare muri bimwe mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi, gusa nawe yasabye imbabazi avuga ko yashukishijwe amafaranga. Nyuma yuko abaregwa bahetuye biregura, hatahiwe urutonde rw'abaregera indishyi babarirwa muri 80. Aba barimo ababuze ababo bishwe n'abarwanyi, ibigo bitwara abagenzi byatwikiwe imodoka ndetse n'abandi bavuga ko basahuriwe imitungo itandukanye. Gahuza miryango ibagejeje ku isaha imwe ibura iminota 18 tumira mate gatoya tubandanye, ariko mbanze nkosore gatoya ndababwira kuri ijya nkuru yerekeye urubanza rurondera kumenya abahanuye indege ya Perezida Habyarimana. Navuze yuko urubanza ruri muri gasambura manza y'u Rwanda, si muri gasambura manza y'u Rwanda, ni muri gasambura manza y'igihugu c'Ubufaransa. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Turacakomeza ku makuru yerekeye akarere, amakuru yerekeye umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu nama iherukamwo i Paris muri yindwi, abakuru b'ivyo bihugu bagaragaje kutavuga rumwe ku cegeranyo mapping report c'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda, bivuga yuko bwakozwe n'abasirikare b'u Rwanda muri Congo. Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru AFP, Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko ivyo bavyiza ari uko mugenzi we w'u Rwanda yofasha kugira ngo habe ubutungane ku bantu bakorewe ayo mahano ku butaka bw'igihugu ciwe. Naho mu kiganiro Perezida Paul Kagame yahaye televiziyo France 24 na RFI vy'Ubufaransa, yatesheje agaciro ico cegeranyo kizwi nka mapping report, akavuga yuko ari igikoresho ca politike. Inkuru irambuye yateguwe na Prime Ndikomagenge. Ku cegeranyo ca ONU kizwi nka mapping report ku mahano yoba yakozwe muri Congo n'ingabo z'u Rwanda, Felix Tshisekedi avuga yuko ari cegeranyo cakozwe n'abahinga, kitakozwe n'abanyekongo, ati n'abantu ataho bahengamiye bagikoze. Gutyo Tshisekedi avuga yuko hakwiye kubaho ubutungane ku bantu bose bambuwe ubuzima muri Congo n'ahandi mu karere. Mu kiganiro yahaye France 24 na RFI ku wa mbere, Perezida Paul Kagame we yavuze yuko iyo raporo yifashishwa n'abavuga ko habaye genocide zibiri, raporo itavugwa ko rumwe y'igikoresho ca politike kandi ifise izindi raporo zivuguruza. Umukuru w'u Rwanda yahakanye ko atavyaha vyakorewe mu burasirazuba bwa Congo canke ngo bikorwe n'abavugwa muri ico cegeranyo.
Ikindi kibazo gitandukanye Tshisekedi na Kagame ni ingene babona Dr Denis Mukwege, uwo muganga w'umunyekongo yahawe agashimwe k'amahoro ka Nobel kubera ibikorwa vyiwe byo kuvura abahuye n'amahano avugwa muri ico cegeranyo no kuguma asaba yuko haba ubutungane kuri abo bantu. Umukuru w'u Rwanda yabwiye France 24 na RFI ko Denis Mukwege yahawe ako gashimwe akagirwa igikoresho c'abantu tutabona bamubwira ibyo avuga. Umukuru wa Congo we avuga ko Dr Mukwege ari iteka ry'igihugu kandi ko amushigikiye umuntu yemera kubera akazi yakoze kubarenganijwe. Imigenderanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarateye imbere kuva muri Congo haje ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi mu 2019, ariko biboneka ko mapping report ikiri rimwe mu mahwa atarashingurwa muri iyo migenderanire. Icegeranyo ca ONU mapping report casohotse mu 2010 kivuga ku vyabaye muri Congo hagati y'1993 n'2003, kikagiriza bamwe mu ngabo z'u Rwanda canke abazihozemwo uruhara mu bwicanyi mu ntambara za Congo. Icegeranyo cerekana uburyo BBC yaronse ikiganiro canya kwigendera umuganwakazi Diana mu 1995 cerekanye yuko umunyamakuru yamusavye ico kiganiro atabikoze yisunza amategeko y'ubunyamwuga. Amatohoza yasanze yakoresheje impapuro za magendu n'inyifato y'ububeshi mu kugondoza uwo muganwakazi yamuganiriye byinshi ku rugo rwiwe n'umuganwa Charles Samuragwa w'ingoma y'Ubwongereza bari bubakanye. Ico cegeranyo c'umucamanza Lord Tyson ngo kinegura kandi BBC ko yananiwe no gushika ku rugero rusabwa rwo gukorera ku mugaragaro mu guhicira uwo munyamakuru Martin Bashir ngo ntibemenyekane yuko ukuntu yaronse ico kiganiro. Umuyobozi mukuru wa BBC Tim Davy akavuga yuko nubwo BBC idashobora gusubiza ibihe inyuma, icishobora ari gusaba imbabazi mu buryo bwuzuye kandi atayandi mananiza agiyeho. Reka ubu naho abakunzi burunana tubaha umwanya. Nandi ngo aragenda arushaho kuremba. Petero warashyize avinyarurembo nk'uko yabyifuzaga. Ni urunana. Landry, reka nkwambike sha. Reka nkwambike njye gupimisha ibiro ndebe niba hari icyo wiyongereyeho rwose. Mugiye kugenda se Mari? Ndatwara Landry ndashaka kumupimisha ibiro. Nyine none se ku muceri washize. Ngo iki Honori? Umuceri washize kandi nyine n'ibishyimbo nabyo byashize. Ubwo se urashaka kumbwira ko umufuka w'umuceri utaramara n'ibyumweru 2 washize Honori? Nukuri washize pe. N'amata kandi nayo ntayo. Njye ariko simbyumva. Bishize kanya ki? Ireka nyine nsigaye nteka ibiryo byinshi. Byinshi subitekera abandi. Hari abashyitsi ugira tumaze kugenda. Oya pe nabo. None ibyo byinshi uteka biribwa n'abandi. Rinda na Landry gusa. Ahubwo se ko mbona abana banjye batiyongera wagira ngo ntibarye. Nyamara Rinda asigaye ashaka kurya cyane. Ngo iki? Rinda nyine asigaye agira apeti akarya cyane. Reka kunyinisha muko. Rinda ararya cyane se niba utuma umufuka w'umuceri ushira mu byumweru 2. Iminsi 7 umufuka w'umuceri ubushize. Erega urabyemeje. Mpereza iyo telefone yanjye. Mpereza se. Akira. Ego. Ko Jack ampamagaye ku kigo nderabuzima n'ubuhorora. Allo, waramutse Devo. Waramutse neza. N'ubuhoro kumpamagaye muri iki gitondo we. Wapisha. Utambwira ko hari umurwayi upfuye Jack. Oya, ariko nyine Nadine ameze nabi cyane sha noneho. Ye? Ngwiki? Ngo bamaze kumushyira kuri bomboni. Mana yanjye we. Bigeze aho ashyirwa kuri bomboni mwongerera umwuka. Oh la la. Aho bigeze naho amasengesho pe. Yewega. Wakucyise kankwa? Nge sinicara. Gusa ngize amahirwe noneho nsanze uhari. Ego, ejo numvise ko nundi waje kundeba. Kushaka cyane se kankwa? Ariko nakoreka ngo wakanire hakiri kare. Rwose wasanga ari akazi ushaka. Nukuri unakazi ko guhinga mfite. Ntabwo ari akazi nshaka. Ahubwo narinje kukuregera umuhungu wawe. Ye? Ngo iki kankwa? Nje kukuregera umuhungu wawe ngo umwiyame. Nde? Cedric se? Nyene. Cedric yagize ate? Ubundi njye ubwanjye mba naramwihaniye. Ariko nasanze ari ngombwa ko mbanza kwikubwira ukamwihanira. Ego mwana yanjye.
njyaniza kankwa umwiyame areke gukomeza kunkinishiriza umukobwa ukamwanzi rwose nawe abana se ntibakina ariko ubanza utumva icyo nkubwira mujye simbyumva nyine Kirere yatubwiye ko Cedric agenda mukubaganya akamukora ku mabere ubwo urumva ibyo bintu ari byo ibyo bintu ari Cedric se ubikora nyine nuko bimeze umuhane umwiyame nutamwiyama tuzabyikorera ariko se uravugisha ukuri kankwa kugeza ubu nturabyumva we rwose njye simbyumva Cedric umuhane niba utamuhane twe tuzamwihanira kandi ntuzarakare wumva ngo njye cyangwa bushombe twamwihaniye ibi ni ibikira tuzamukosora ntuzagire icyo uvuga ni ukuri mama kere ni ubwa mbere numvise ibyo bintu pe nuko bimeze ubyumve ubimenye ego mana sinari ko Cedric ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo rwose uramwiyama umuhane cyangwa tuzamwihanire ni ukuri ndaza kuvugana nawe ndamwiyama rwose ntugire ikibazo ariko ni ukuri noneho ndumiwe pe ubu si ibi ni ibicya nose nanjye ndumiwe ubu se Landry yatakaje ibirate koko oya simbyumva aho kwiyongera ahubwo yagabanutseho amagarama 500 none se Devu karame ako ntunyumve nabi nkumva nabi ntesa nose ngira ngo urabizi ko kugira ngo umwana ati biro nuko wenda aba yarwaye cyangwa se akaba yarindye tuzuye yego nyine ndabizi none se ko nzi ko umwana adaheruka kurwara ubwo wo gusubira inyuma birimo guterwa no kutarya neza wahabwa indyo yuzuye muga icyo nicyo nanjye ntekereza ni ukuri ukurikirana imirire y'abana uranyumva ndakumva ndabizi ko mama mufite akandi kazi kandi kenshi ariko nyine urumva ubwo urabyumva n'abana bakeneye kwitabwaho ni ukuri njye ndumva binteye isoni bishoboka bite ko umwana wanjye yagaragaraho imirire mibi kandi ntacyo mbuze koko muga karame uganire n'umukozi wumva uko abagaburira ariko si mwuka byaramwe unorinde ibiryo mpaha arabigurisha hari ababiha abigenza ate kuko ni ukubikurikirana pe nta kundi ngiye kubihagurukira nkurikirana imirire y'abana banjye pe naho ubundi ubu ndumva ngize ipfunwe byakumvikana gute ko umwana wa Devota yagwingiye koko kuri kaminuza biragenda se mwana pete biragenda mwana buriya neba nawe kabisa none se mwana ndakumva ko nshaka kumfasha se ngufasha iki mwana ndagira ngo uze kuntwaza ibintu byanjye mwana ngutwaza ibintu bintu kise ibikoresho byanjye n'utundi tuntu nyine ndabigutwaza mbivanahe mbijyanahe se mwana nyine ngiye kwimukira hafi ya kaminuza nigamo namaze no gukodesha geto mwana yampaye inka rero ugiye kujya wibera geto rero amba cyane ndashaka kwegera ishuri mwana mbese ahubwo we wa mugani we bimeze bite ibikize ibyo kwiga shaho ndeka mwana njye ibyo kwiga mbisa nkaho ndi kubyibagirwa tu ndimo kwimenyereza ubuzima busanzwe ahubwo nta kundi nyine ahubwo mbwira urahancangahe se nyine kubingereza muri geto yanjye mwana aho hafi ya kaminuza nubwo hari akagendo ubu se urumva naguca amafaranga mwana ngaho se mbwira urabintwarira ku burusa yego mani aho bagira vuba mwana urakoze kabisa cyakora ariko nyine mwana umbaye ntuzagire ubwira ko nagiye muri geto ntuzagire n'urangira geto yanjye rwose ubwo ni ukuvuga ko ibyana byose deja bihazi oya mwana aho uramenye ibyo by'ibyana bubyihoreye wumve nk'ibyo nkubwiye rwose uramenye ntuzagire uwo ubibwira pe homora nta kibazo kabisa wowe unyizere gusa oya rwose uramenye sinshaka ko hazajya hagira abantu baza kuntesha umutwe birumvikana ariko njye nzajya nkwisurira kabisa ujye uganiriza ubuzima bwa kaminuza oya niko bimeze mwana ntari mwiriwe mwabana mwe mwiriwe neza mama kere mwiriwe mama kere se kumbona ababaye sinzi nanjye kubabaye byagenze bite mubyeyi ahubwo se mwe nta makuru mwamenye amakuru kize numvise ngo Nadine byarangiye oya kama urabeshya mana yanjye we covid iramurangije neza nanjye nuko mbyumvishe birababaje gusa yego mana yanjye gusa ni we ikimbabaje cyane n'umwana asize ari igitambambuga nukuri we kandi koko umwana wese uba arasigarana Nandi Cedric karamema enda hano
Reka mbanze nkwemo imyenda y'ishuri. Hoya banze tuvugane. Nta kibazo. Ngaho mbwira mama. Niko Cedric. Karame. Iyo ugiye ku ishuri ugiye kuhakora iki? Baraseka. Ariko mere none nawe sinzi ibyawe n'ukuri. Cedric ntabwo ndi gukina urumva? Ntabwo nkina. Mbwira ngo iyo ugiye ku ishuri ugiye gukora iki? Mere wirakara mba ngiye kwiga. Hanyuma si ibindi uwakora uba wabitumwe nande? Ibiki se? Gukina umupira ni amakosa mama. Wimbwira usa Cedric. Ko nagutumye kwiga nagutumye kujya wirirwa ukora amabere y'abakobwa. Ngo gukora amabere y'abakobwa? Wimbaza nsubiza. Ibyo bintu wabikuye he mama? Niba hari n'ababikubwiye barambeshyera. Ngo barakobeshyera. Urakana ko utakora ko ekrere. Uri mwana wo kwa Bushombe. Ntawe nigeze nkorakora. Yego ubuse nabibwiwe ni iki? Ndabizi se. Umfa nta kindi nashaka kukubwira. Ndagira ngo nkubwire ko ugomba kwirinda iyo mico mibi yo kwirirwa ukora amabere y'abakobwa. Urumva Cedric ugomba kubaha umukobwa. Ariko nawe nakorakoye. Ari gukomeje kubihakana. Nakwaje ndi nabimenye nte. Urumva se nabirose. Oya simbizi. Ariko ndi Cedric. Karame. Haraga usigaye ubamo. Nta bandi bana baba bagushuka kwitwara utyo cyangwa ukabushaka kwigana. Oya. Oya. Hanyuma si byo gukora amabere ya kere byakujemo gute? Erega ma ntabwo nabishakaga. Ariko waramukorakoye. Mbese namugeze iruhande ndasitara nshaka kugwa noneho mu kugerageza kwiramira mbamufasheho noneho mufata ku mabere nabishaka. Urumva ibyo atari ikinyoma Cedric? Icyo si ikinyoma? Mbese ubundi uzukuri muza yo kwishura mu mibonano mpuzabitsina imburagihe? Oya mama, ye nta mibonano nkoranye. Uramenye. Umenye ko ibyo bintu byo kwishura mu mibonano mpuzabitsina igihe kitari cyagera Cedric. Bishobora kugukura ibyago byo kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Urumva? Yego. Nk'iyo mitezi, sida, cyangwa se ukaba umukobwa w'abandi imburagihe. Akoma ntabyo nakora. Ngiye icyo ukamubwire nizere ko wumvise ibyo nakubwiye nta kindi. Ndabyumvise. Ntuzongeye gukinisha abakobwa wiha kubakora amabere. Urumva? Yego. Ariko ntabyo nakora mama. Ariko Cedric ukomeje kubihakana. Duhamagare Claire ko Bushomba za hangaha. Azana bitubwire neza uko byagenze. Ni ukuri mbabara naringize ngo nuriya munyonzi mugenzi wanjye warumpamagaye. Uragira ngo nkujyane hese? Sinshaka ko mwara ahubwo ari icyo nshaka kukwibariza. Baza nta kibazo. Niko. Ndakumva. Ku gasantiro hamaze umwanya. Nk'isaha yose ibintu byarakomeye abanyonzi hari igihe tubura abagenzi. Nta Petero wambone anyura hasi avuye kwiga muri kaminuza. Nakomeje kumutegereza ngira ngo aratambuka mubone ariko ndabona bwije namubonye rwose. Ubanze yatambutse kare. Cyangwa nta makuru ufite? Amakuru ameze ate biriya? Ubundi se wamushakaga? Cyane ahubwo. None se kumbaje ngo nta makuru ye namenye bimeze bite? Aho ntiyarwaye? None se ntiyakubwiye ko yimutse akaba yagiye kwibera muri kaminuza? Ibyo se birashoboka? Ntabwo yabikubwiye se? Cyangwa urashaka kugira ngo wumve uko mvuga wiriya? Ni ukuri ibyo mvuga nibyo. Ariko mana Petero ni umugome. Ubwo se ni gute yakwimuka inyaremba akajya kuba muri kaminuza atambwiye koko? Ariko urambeshya nawe nta kuntu yagenda atabikubwiye. Atabibwiye wowe ninde wundi yabibwira utari shushu beyiwe? Ubu se nzabigenzane koko wiriya? Karabaye ibi ni iki? Mbega urukundo we. Ubwo si byo nibyo bikurijije? Uzajya ujya kumusura yo humura. Ariko ubwo uzibaza nsizemo. Ni ikigome gusa nta kindi. Nibihe bibaza gusizemo? Mute agusize mu bihe bibazo? Ayiwe Mutesi arakora iki nyuma yuko Petero amwigaritse akaba namuhunze? Wowe se wamugiriye ihe nama? Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC.
dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Barakoze aho mu runana barangije ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, jewe mwumva mwijwi na Florentine Kwizera, ndabakengurukiye rero abagumye hamwe natwe nakagaruka.